Ada bekalang kini gue bener. Antang telat ya, Bu. Baris yang rapi hadap bendera. Duh, gede yang sengejandol, sungguh terlawat no. Nggak kenapa boleh. Siapa deh? Gede ngabis jadi pisang, Mek. Dititip, dia payu. Nah, nanti jangan deh. Mana? Makasih, Mek lah. Yes, Udah disebar sih, lumayan sih dan. Kan jalan. Cing, Panis bayi cek. Deh, beli bisa deh. Cai. Deh, hakim melin bion jen sih melengis kau mana hakim di. Ujo. Ada ini ya lagi. Cek mu deh. Dari cek. Nah di padanin ya. udah, Kang Wang nah mau main. Nasi kenapa, Mek? Makasih pendulungan gede ngadep, Mek. Tuh Kang Wang gitu nah. Belanja. Nah, Mek. Makasih, Mek. Nah, gede pamit malu, Mek. Nah. Ada-ada deh nah. Nah, Mek. Lamun payung luas manyus beli bemulih kengke beli dagangannya guys. Kang Wang dek nah. Beli tua bidang mangamu nih, gen. Beli Pak Mang usan mai beli Kan mai Pak Mangi dek. apa buen yang sing lagi pipis misi punya buen betawangan harga sing lah pipis buen misi tagih. Nah, dek. Sabar gen nah. Dia bentuk sangat-sangat tanggati. Bang, Pak Mangi ke apa jalin main. Itene kadek sing kenapa-napa nah. Nah beli kaya malu nyak maturan kesangga. Nah, dek. Jadi beli kaya begitu nah. Nah beli. Beli Iya, dek. yang namanya SPP no betagi jak guru nih. Aduh, dek. Beli nak konen main SPP masih, dek. Kayak ini beli belakar tamat. Kena-kenang aja beli lakar megai. Beli sing kuliah. Iya, kuliah, dek. Oh. Beli nak dot ganti kuliah, dek. Ya kena-kenang beli aja medar deh masih ngidang dek. Konden bin kadek masuk beli uti kekenang beli dek. Ulas nih udah oh. Beli lakar megai deh medek. Ente deh, yang mau nih mati ke. Masa berat sih dari jelma gitu. Ya ikatnya pesan asut makduran Pak Mak. Sut makduran beli nasi dong Kak Gangi. Ada, udah bang. Cing jangan gatif punya beli nasi. Awakin lagi nasi terbanget. Naja. Ya Allah, dia nggak bidik karena medali sebenarnya. Bang sepalang tuh pone. Kadi manis sih mudah. Tadi mama jadi
Dek. Nak ngidang nar tuh nasinya dek. Ya nih belinya maang piring. Kadek duduk nasinya nah. Nah beli. Adiki negatif Pak Mang beli daerah ge. Sebelah lain lagi pipis ya sing bangke nih bu. Kadek sing kuat terus-terusan gini gini. Sing tadi gitu dek. Gitu anak paman nih ragu masih dek. Bosan belinya tekan kadek. Kadek dek kanti gede kan pamannya nah. Iya neng ada, ane bener tekan nih ragu. De balas saja ke belerang. Nanging balas saja ke bajikan dek nah. Iraga dari jelema harus bersabar. Bidan jaga dengan kuliah dini oh. Gede? Dek, mungkin dini, memang celak malu. Made. Waranin lampah mari kanang jagat Bali Pulino. Pan hano anglarakan rua binedo. Wah tekengsan me. Wenang resti jagat makna mo jano horti. Semakan Maka Purwadingka dua cerita. Begitu dalam foto dah. Apa ni raga tadi ni madan manusia manu ngaran sang yang agama ngaran sesana ni raga hidup di bumi ni kedasarin antuk sastra agama. Swastiastu Pak Jero. Swastiastu gede. Adi kembang lem-lem gitu mau ani di. Biasa Pak Jero. Bak gati nyebakar gede kenahan. Di iraga nak bupada kelih adane di angsan biraga nawang ni madan pepinah nah ni jani kenang carane pepinah iraga pang dadi pinih utama tu di. Sapu napi nih ke caranya Pak Jero. Gede pangidayang yang semayang ansani ke bawah pepinahin tuh. Kene tu di yang rara risa jroning sastra agamane di ada ni madan wiweke jadi kengken carane gede pang bisa memilah-milah encen ni patut gede jalanang encen ni sing patut gede jalanang. Inggih Pak Jero. Gede sampun uning napi sane kemaksudan yang Pak Jero. Sujatene iraga dari jelema hidup di jagate. Mangde presiden listi tiang jagat Pak Jero. Gede, kadek, yani Pak Jero bumi ayam masuk. Pak Jero. Gede ya kayu kenapa nih? Nih gede ya ayo jani kar masuk benar. Jani masuk. Oh kadang barengan masih jayu. Nah begitu ngapain Pak Dudal nah Pak ada ngapain. Jelas mana. Dut, Napi Pak Jero. Nih atunang gede alu ja kayu nih. tonggengnya Pak Jero. Ayo dia masuk yuk. Ini di Semansar Pak. Oh di Semarang sama gede aja deh. Di Stah Pak. Oh, dan Pak tuh nanti Stah masuk deh.